Okurigirira habakugu za butandu nyingi ziri kubaho na munonga omu myanya y'endembo nizirga abavugi b'ebyiruka hamwe n'abakukoresa enguuto obutaha kitiinisa bubonero bw'aha nguuto. Erizooba turabantukiza izooba erya Red Cross omu ihanga ryona, so itwe nk'Ambara twasharamu tupaintinga zebra crossing kugira ngu eyambe abantu abaana b'amashomero kurosinga kurungi. Abantu bakuba nibarabaho nitureeba people don't respect, tibakurespectinga abantu okuba kurabaho ahabw'okuba efeedingire, so twagira nka tukipaintinge kugira ngu nyenkyakare waaba noorabaho obundi omuntu batakamutomera bagirespectinge omuntu arabe kurungi. Kandi ekindi twategesa abaana skills omwana bakwiza ya paintinga amanye bakuteera erangi amanye bakora emirimo yoona amanye bakusaavinga community rero osanga omwana nakura mu biro by'omumaisho yakola emirimo omugaso munonga. Okurugirira aha ripoota kuruga omu kitongore kya poliisi eky'ebyiruka by'aha nguuto ebicweka nkaaga ahari 100 bya butandu nizireetwa obutakuratira biragiro hamwe n'obubonero bw'aha nguuto. Abegaari, ab'emotoka, abapiki kugira ngu mwaguma mwahika ahantu ahari nka zebra cross tugirespecting abantu barabeho batiine buvume ahabw'okuba twaguma ntura abantu tukabatomera nitubashakora kurungi. Tubehanangisiza buri omwe okwe twageza omu nguuto tukasevinga amagara gaitu tukabona kurebanyisa ningyi. Kusima ba polisi abatukwatiraho ba municipal school kusima na community yoona nimwetiikibwa ekitokwiija kutubasa omukoro ogu tiine biragiro. Aha bwa TV West ndi Era Akiza.